Reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mbaha ikaze kuri iki gicamunsi cya tariki 27 ukwezi kwa 11 2025. Amakuru ni menshi cyane avugwa by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bana Nyagasani ibinonoso uko 25 ikoze mu burasirazuba bwa Kongo hariya za Masisi ndetse na Walikare ni ibintu biteye ubwoba cyane pe, kuko bivuga yuko indege ya Sukhoi 25 iyi ni za ndege bagiye bifashisha mu bitero bitandukanye cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko na za Goma zagiye igaragara ndetse n'iyageze mu Rwanda iza kuraswa. Hanyuma bivugwa ko izi ndege za Sukhoi 25 umunsi ziriwe zirasa ku birindiro bya AFC 23 muri Masisi ndetse no muri teritwari ya Walikare. Indege rero y'intambara y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje rwose kurasa mu buryo butunguranye cyane ku birindiro by'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 muri teritwari ya Walikare na Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na kimwe mu bice rero byo muri Kivu y'Amajyepfo. Byinshi rero ku gitero cy'indege ya Sukhoi 25 muri Walikare ndetse na Masisi byose tugiye kugira tubigarukaho cyane muri aya makuru ari kuvugwa kuri iki gicamunsi. Nizera neza ko namwe muri hose mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Hanyuma kandi ndaza kubabwira ko n'ubundi mu burasirazuba bw'iki gihugu AFC 23 na FARDC Wazalendo mu mirwano ikomeye cyane muri Kibati gitondo cyo kuri wa 4 tariki 24 Ugushyingo. Inyeshyamba za AFC 23 zaramutse imirwano ikomeye cyane y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano bivuga ko yari iteye ubwoba ndetse n'ubu bagikomeje kumvikana urusaku rw'imbunda n'amasasu muri ibyo bice, urusaku rw'imbunda zikomeye ndetse n'izoroheje nk'uko amakuru akomeza kugenda abishumangira muri aka gace, muri ibice muri Kibati. Hanyuma rero turaza kuvayo tukiri kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubabwira yuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasabye SADC ubufasha bwo kotsa u Rwanda igitutu. Ubu bufasha rero bugamije iki? Bivuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gusaba umuryango wa SADC, uruka ko uyu muryango wari waroheje n'ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko zikaza gutsindwa zikaza gutaha zihawe inzira n'igihugu cy'u Rwanda. Bivuga ko bagiye baca mu Rwanda n'imodoka zanyuraga mu karere ka Kirehe ku mupaka Rusumo zigakomeza mu gihugu cya Tanzania, bafataga indege rero ziberekeza mu bihugu byabo, ariko harabageraga muri Tanzania bakahaguma bitewe nuko bari Abatanzania, ariko abandi bakajya muri Malawi, abandi bakakomereza muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo. Hanyuma rero iki gihugu cya Kongo kirasaba ubufasha umuryango wa SADC ngo gifashe kuba wakotsa igitutu Rwanda kugira ngo rero rubashe gucyura ingabo ivuga ko ziri ku butaka bwayo, no kuvuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byinshi n'icyo u Rwanda ruvuga kuri imyanzuro cyangwa se kuri ubusabe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo tugiye kugenda tugarukaho. Hanyuma hari inkuru nababwiye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi yuko muri Guinea Bissau witwa Perezida Embalo Sisoko yahirizwe ku butegetsi, ndetse ku munsi w'ejo nibwo yatawe muri yombi aza gufungwa. Bivugwa ko n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri iki gihugu rero umujenerali rero ukuriye abasirikare barindaga Perezida Embalo yahishuye icyatumye rero bamuhirika ku butegetsi. Uyu yitwa General de Brigade Denis Nchana wari ukuriye umutwe w'ingabo zazishinzwe kurinda Perezida Umaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau. Akaba yatangaje ko bafashe icyemezo cyo kumurika ku butegetsi. Mu by'ukuri ni icyemezo gikomeye cyane kubera rero impamvu turi buze kugaruka muri aya makuru yacu. Kwibuse rero reka mbaye ikaze mbabwira ngo dufite urubuga rwa WhatsApp, rero turaza gushyira hasi muri comment section nimero mushobora rero kutwandikira tukabashyira muri urwo rubuga, tuzatwungurana ibitekerezo ndetse kandi mushobora no gutangiramo inama z'uburyo dushobora kuzajya dukoramo cyangwa se tubagezaho amakuru yacu. Reka mere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri bitero bya Sukhoi 25 babwire ko indege y'intambara y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashe ibirindiro by'ihuriro rya AFC 23 muri teritwari ya Walikare na Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi birindiro byarashweho n'indege ya Sukhoi 25 mu gitondo cyo kuri 27 Ugushyingo 25 no kuva munsi ku wa 4. Akaba rero ari ibice biherereye mu gace ka Kibati muri Walikare ndetse muri Kasopo muri Masisi. Ni ka gace nakubwiraga ko ubwo mama 23 yirukanwaga muri Buhimba yaje guhita ihungiramo muri kiriya gice. Iki gitero rero cyagabwe mu gihe ihuriro rya Wazalendo ryagabaga igitero ku birindiro bya AFC 23 muri Kibati rikoresheje intwaro ziremereye cyane. Ino mu mezi 8 ashize nibwo abarwanyi ba AFC 23 binjiye muri Kibati tariki ya 11 kwa 25, kandi Wazalendo yongeye kwisubiza ibirindiro 4 byaho, ariko ibivamo nyuma y'imisi igera kuri 2. Hanyuma kuva Wazalendo yava muri ibi birindiro
igerageza kenshi cyane kubisubiramo ifashijwemo n'ingabo za RDC zigaba ibitero mu byo mu kirere zifashishijwe indege z'intambara na drone, ariko ntibigira icyo bitanga kuko M23 ikomeje kugenda ihindura strategy n'uburyo bw'imirwanire, bituma rero itabasha gutakaza teritwari nibwe muzo yamaze kwigarurira. Mu ntara Kivu y'Amajyepfo rero cyane cyane muri teritwari ya Mwenga na Shabunda naho hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane ihanganishije AFC 23 Wazalendo, ingabo za RDC n'ingabo z'u Burundi. Ku 26 Ugushyingo 25 ingabo z'u Burundi zahanganiye ibikomeye cyane barwanya ba FC 23 muri centre ya Kasika iherereye muri Mwenga, zirushwa imbaraga zirahunga. Ariko kandi ku rundi ruhande ingabo za RDC zagabye igitero cya Sukhoi 25 muri Kasika zishaka gukuramo abarwanyi ba FC 23, ariko nacyo byatanze ntacyo bigeze bitanga kuko n'ubu baracyagenzura iyi centre muri kano gace. Akaba rero imirwano ikomeje rwose guhuza impande zombi. Hagati aho ngaho rero nk'uko nabivugaga, muri Kibati uyu munsi inyeshyamba za M23 zaramukiye mu mirwano ihuriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Coalition igizwe na FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Imirwano rero yaramukiye mu gace ka Kibati gare muri groupement ya Ruberike Mtetware Barikare. Umusanzwe rero AFC 23 n'igenzura kariya gace. Amakuru avuga ko mu gitondero cya kare abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bafatanya urugamba na FARDC bateye ibirindiro bya AFC 23 bakoresheje intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje. Kugeza ubwo rero iyi nkuru yandikwaga, urusaku rw'imbunda rwa rucyumvikana mu gace k'imirwano, ndetse bivuga ko imirwano yatumye rero urujya n'uruza hagati y'uduce twa Kibua ndetse na Kashebere ruhagarara bitewe n'ubwoba bwinshi cyane bw'uko bashobora kurwa muri imirwano. Abaturage banga kujya mu bikorwa byabo bisanzwe bya buri munsi. Kuri ubu bimaze kuba rero ubwa kane ingabo zo ku ruhande rwa leta ya RDC zitera iza FC 23 muri Kibati, gusa 3 ziheruka byarangiye rero zinaniwe kwigarurira uwo umujyi mutoya, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire ko iki gihugu cyasabye umuryango wa SADC kuyifasha gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rero rubashe gucyura ingabo ivuga ko ziri ku butaka bwayo. Kinshasa yatanze ubutumwa biciye muri perezida mushya w'inteko ishinga amategeko witwa Aimé Boji Sangara, ubwo yari mu nama y'ihuriro rya komite nshingwabikorwa y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa SADC yabereye i Durban muri Afurika y'Epfo. Uyu yagaragaje ko kuva amakimbirane hagati ya RDC n'u Rwanda yatangira igihugu cye cyakunze no kugaragaza ubushake bwo kuyakemura biciye mu biganiro bya Rwanda, ibya Nairobi, ibya Washington ndetse n'ibya Doha. Kinshasa imaze igihe kandi igirana n'umutwe wa AFC 23 ivuga ko ushyigikiwe na leta ya Kigali. Kwa 15 kuva ku itariki ya 15 z'uku kwezi impande zombi zashyize umukono ku masezerano shingiro azifashisha guhagarika rero intambara imaze imyaka igera kuri 4 zihanganisha. Aimé Boji Sangara yavuze ko nubwo habayeho isinywa ryariya mahame agamije kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu mu bice yise ko bigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na AFC 23, haracyagaragaramo ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ibyo avuga ko biterwa no kuba rero u Rwanda rudashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje nk'uko yabishimangiye. Yagize ati nubwo impande zombi rero zemeranyije gutanga agahenge, ingabo z'u Rwanda na M23 ntibahagaritse kugaba ibitero mu bice bizwi nko mu duce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni ibintu twamagana buri munsi. Hejuru y'iryo tera ati ry'ingabo z'u Rwanda haza no gutwara amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu nk'uko yagiye bivuga. Boji Sangara yavuze ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bisaba SADC ubushishozi bwinshi, asaba uyu muryango rero gufasha RDC mu gushyira igitutu ku Rwanda. Ati ni ikibazo gisaba ubushishozi bwa SADC niba uyu munsi hari ibiganiro bya Washington, no kubera ko u Rwanda rwanze kubahiriza ibyo rwari rwiyemeje. U Rwanda rwanze kwitabira inama yari yateguwe na Perezida Angola wari umaze igihe kirekire akora kugira ngo tubone amahoro, ariko birangira Perezida Kagame yashatse kutitabira nk'uko bagiye babigarukaho. Turasaba inteko ya SADC gukoresha ingufu zayo za diplomasi mu gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rwubahirize ibyo rwiyemeje ndetse no gushyira mu bikorwa umwanzuro w'2223 w'akanama k'amahoro k'umutekano Karoni rusaba kuva ku butaka bwa Kongo nta mananiza. Kugeza ubu Rwanda ntirwemera ko hari ingabo rufite ku butaka bwa Kongo, gusa rwemeza ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kwirinda ko Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo barungabanyiriza umutekano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungira aheruka gushimangira ko ziriya ngamba zizavaho ari uko RDC yamaze gusenya umutwe wa genocide wa FDLR nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Washington. Duce muri Guinea Bissau mbabwire ko General de Brigade Denis Chana warukuriye umutwe w'ingabo zirinda Perezida Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau mutangaje ko bafashe icyemezo cyo kumirika ku butegetsi mu rwego rwo kuburizamo umugambi mubisha ku gihugu w'abanyapolitiki bakorana n'umucuruzi ukomeye w'ibiyobyabwenge. Kuwa gatatu tariki 26 Ugushyingo
nibwo Perezida Embalo Sisoko yatangaje ko yahirizwe ku butegetsi nyuma yo gutabwa muri yombi afatanywe n'abarimo uwari umugaba mukuru w'ingabo za Guinea, umugaba mukuru w'ingabo wungirije ndetse na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Kugeza ubu ntibiramenyekana neza aho Perezida Umaro Sisoko afungiye kugeza amagingo angaya. Abasirikare bamuritse biciye muri Generali Denis Nchana batangarije kuri televiziyo y'igihugu ko bahagaritse inzira y'amatora mbere y'amasaha make ngo hatangazwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru gishize. Ariko kandi uwo general yasobanuye ko bakoze kudeta kugira ngo barinde igihugu umugambi mubisha w'abanyapolitike batatangajwe amazina bari bashyigikiwe n'umucuruzi ukomeye w'ibiyobyabwenge bashakaga rero guhungabanya igihugu. Abasirikare baratangaje ko bafunze imipaka, barashyiraho gahunda y'umukwabo n'amasaha abantu batagomba rero kurenza bataragera mu ngo zabo. General Nchana mu itangazo yasomeye kuri televiziyo yavuze ko abasirikare bashyizeho urwego rukuru rw'ingabo zishinzwe kugarura umutekano kandi asaba abaturage gukomeza gutuza. Makuru kuri bavuga ko ahantu hose ibisawu hashyizwe bariyeri zigenzura kandi ko imihanda yagera yera nta bacaracara mbere y'uko rero gahunda yo gutegeka ko saa moya ku isangira amasaha GMT abantu bose bagomba kuba bari mu ngo zabo. Guinea Bissau rero imaze kubamo nibura irikwa ry'ubutegetsi inshuro enye, hatabariwemo inshuro byageragejwe rero ariko ntibigerweho kuva habona ubwigenge. Embalo wavuze ko yakunze kurokoka kenshi igeragezwa ryo kumirika mu gihe yari ku butegetsi yashinje umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka kuba ari we wateguye kudeta yasize ahiritswe. Uyu mugabo w'imyaka 53 yahiritswe mu gihe yari afite intego yo kwandika amateka nk'umuperezida rukombe w'iki gihugu ushoboye kubona manda ebyiri zikurikirana mu myaka 30 ishize nk'uko yagiye rero abigarukaho muri rusange. Ngibyo rero ibikomeza kugenda abivugwa byinshi cyane, biba bikomeza kugenda bivugwa ni byinshi cyane. Gusa reka nasoreze kuri iyi nkuru. Muri South Africa, polisi yo muri Afrika y'Epfo yataye muri yombi abantu 13 mu ntara ya Gauteng nyuma yuko hagaragaye ibikorwa 14 by'ubugizi bwa nabi n'ubujura mu gihe cy'inama G20 yabereye Johannesburg ku itariki 22 kugeza ku 23 Ugushyingo. Iritabwa muri yombi ryatangajwe na guverineri wa Gauteng witwa Panyaza Lesufi wa 25 Ugushyingo mu kiganiro agirana n'abanyamakuru agaruka ku migendekere y'inama G20 igihugu cye giherutse kwakira. Guverineri Lesufi yavuze ko kubera kamere y'Abanyafurika y'Epfo bitari gushoboka ko inama irangira mu mahoro. Ati mwese murabizi Abanyafurika y'Epfo kubera kamere yabo nta buryo tutari guhura n'ibibazo. Ku byaha byagaragaye muri inama yavuze ko harimo kwiba telefoni n'imizigo by'abahagarariye Vietnam mu iguriro rya Checkers Sandton City Mall, aho abantu rero bane bahise bafatwa. Undi muntu umwe kandi yafatiwe kuri Da Vinci Hotel afite imbunda adafitiye uburenganzira. Kuri Mercure Hotel polisi yafashe abantu babiri bakekwaho kwiba imbunda y'umupolisi ndetse no gutunga amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri rusange Guverineri Lesufi yatangaje ko kuva ku 17 kugeza ku itariki 20 Ugushyingo muri Gauteng hafashwe abantu 1799 barimo abazize kwangiza ibikorwa remezo n'abakekwaho ibyaha bikomeye birimo ubujura, gushimuta ndetse no gutera ubwoba. Muri bo 1075 bakekwaho ibyaha byibasira umuntu birimo gukubita no gukomeretsa, gufata ku ngufu, ubwicanyi n'ubwambuzi bukabije nk'uko yagiye abigaruka. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turasubira mu makuru masa.